Yeah, mamu harithor kwa. Yeah, me kotoka kwa no video. Ne bacho kungre shingura. Shoku patuando meho. Bacho kungre shingura shoku ku expose obviously fa via satana be konyi sa mokatiko viwana. Especially shiwana shetu shako Otjiherero. Yeah. Na me chako topica which is most common mo hogetu. O topic yo sexual impurity. Sexual impurity vina kushit okumbiri kondroga no kukatuka no vina vingi peke. Ya anje mehitimo ya sexual impurity na shena ombepo imondeu ji nato vandu. Jahana dhonganda. Jateo dhonganda. Ya menesha spirit anji either mo medumo ro muronga ya pui wake hiyo spirit anji no marine spirit ya o marine spirit anji o spirit imo onde umenawisha suheno horamu hona komuna kono ilocate mimina se tuya ki hiyo muronga ombe pui menji hamunika ji o imo onde and shua beponji se ko kambura homun gurima udo. Ya hanya meya no don grouping sana ina vi wake hiyo nanchi pada nyeru denga bagusha ya sinaji mudu masma duda nembora muhona kulesa busha po njo topic anyi meya kuitamo ongwa sime hitimo no bakambulire kuye pona. Ya sexual immorality melese kudako 1 Corinthians 6 verse 18. Ya Muhona Yesu Pumasha, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. O mambo makahuri. O simo katuka po simo ngura ina bidi penye nondero ya muhona o haiti mo po level ya kusha mo nguri so ruturwe. Etora kudako Hebrews 13 verse 4 again. Measure, let marriage be held in honor amongst all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexual immoral and adulterous. Ruko yako toka po puimba mba kupathana kuja inavi kavika mo rukupo no ombete yorukupo aikari ombete njaka udo waka eta okasuko kwepo akaito mulandu yake kurarera munjo ombete yorukupo osinda onene njakura minasha wakatuka murukupa. And God will judge the sexual immoral and adulterous kuja mabesha muhona mekupo mberero nja enene swakatuka penje no rukupa tukaenda kwa Mulungu melesa uveso uvari utatu nano men biete onjerera kuja omehingirie kwi. 1 Thessalonians 4 verse 3 to 5. Meisha, let for this is the will of God, your sanctification, that to abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control your own body in holiness and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. Imba mutu nakusha mehepo kutoroka no mimi nasha embo madi hingire kusha imba refrain, abstain from sexual immorality kusha ove kuna kwa kupa po kwa kupa ohiti morukatuka minasha moriongro vipo moriongro do thankiro oinavi hembi omboti we minasha muhona usha your body is a temple of God. Pada mundambu ishuha kana kuna vala ndio there meivarimwe shuka no warumundo wako murara sana musitavi amen oinavi hembi the body is a temple of God.
medo kusha omundo he shimo kuno he akatuka ripura no rutu resha po rutu ndi ambie kokano rutu ndi bapo yuhona Yesu no hapo ni ongwa shimbe ke kokara mo ngaro njasana kusha men dio ni bakari o kaira ko dhongombe puo inguweya wenjirara wakaenda bakaenda ikwa men shimna ko vakaendu onani ona busha o shuheno dignity with yourself men o moka mongaro ndasana ngo anje ove muni weri anjera kusha men inguweya po men kusha shimuna masha waranda riho anje follow minji he wanjo hurami po igwanchi ya masha men the body is a temple of God kusha makwetu katushevere of what we are doing. Tukapita kumurungu Matthew 5 verse 28. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Bina medu hatu taramentu hamatuta wakaendu mo Facebook mundu watwako iperendero vyewashi TV wazara wazambandanda pama kurutu inavi hembi o murume murume ndishoto kuti amwingo mukaenda omunhu pamukani vamunikana kwekera mbido kukonye mbido kukorisa mbido kushitavi kanje ove mumutima we wasina rukuru menasha ove kusha ukonyise mutu kusha mwaosha murarasane nuko ukarare puingo mundonki mbeda kusha men ove shoto kuti amunhu neho ro intenda poyo lasta imeisha mamunika nawo ngimese kumurara pomese kuchita vyanje wasina rukuru kunda kaya kana kuninga munhu monyamankwi kaita kwa murungu Ephesians 5 verse 3. But sexual immorality and all impurity and covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Kuja ovinama vishama no tukatuko no vihembi kaviso kutamuna numenewe mmezo kusha kwetu tuli mo body of Christ. Let us abstain from sexual immorality. Madusho cha ombepo burume kaina konga badarutu marupa. But you are in control of your body. You are in control of your own body. Kusha aikari kusha ove mori anjire o msata na beko ngulise mozangaro o zombi. The kusha men opuri o ngwari o hengsa moshori ve puri uhama utuka mkatiko wasuko hambondatu okatamunamba kwashi gengu yuri moshirongo shori shwana mosha ovinavi hembi mori ongure o ondova kompando ruturwe melese last year. It's from 1 Corinthians 10 verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Nakulila nokwena mbepila atu ungura wakwetu mbeli penje no body of Christ kuja neno shema mungura ye memenaja uyo penje po kambo shema physically abroad but men sina shuri penje no nembora muhona ovinambio vi kutfa mo vinda viarwe vingi peke whereby you live in a world of fantasy upa life ayue muni di mumnaja panjo life and your life ampa hapo nana simbala ko sikariha hapo nana mesi duwe mekari mundu mboringa no po simba izo vasuko hapo meka karafi men inambi hanje it's not God talking but it's the devil talking in your mind numasha o inambi odako continue drinking alcohol, continue fornicating kana vasuko vengi ya menaja ovinambio ovinavi pupu povinavi wa oshaga ngako inambio men mukari mundu burume onboarding po kona kare mundu nguvangwa po inambia sana mipada. That's the devil talking. Sina adime koresa let's repent.
repent from what you are doing and let the Spirit of God work in you. Christianity njihingirwa, which is the old type of Christianity yokusha opo omu Christe as tradition po as religion omu Christe bada yet okonombepo ya muhona mino shoto ga nombepo ya muhona. It will guide you, it may kupomba sa ivari he yokusha movina vivari vitatu o haka mwimbina. Yeah, otopiga basha sexual in impurity. Mea kuhita mo ngawari utatu bi bitfabo odon groupinga daindo o dari ke hionjo o demon na that is called the sexual impurity demon. Yeah, number 1 o spirit ayo last. O spirit ayo last amadu ishoguja, it has to do with addiction. Addiction akotu kaina kuhegusha ondi shwa addicta ko matuka posik. Addiction na it has to do with everything. Oshikari ha, o matuka, o TV, porumo ongo den junju na meke nyumotera ko vitionji, wa addicta ko ngo de po ko piti mongo de puri shoto ko patue hona na makati ko utuko wa hiti mongo de watera usha no ne kwenye text po unne ngwa kwenye message ko WhatsApp po ko Instagram po inambia addiction ja kurama nonjo. And inambia avi himbi simo utoku okutara inambi it's ovinambi shidagusha ove o haka nendo roveda kuna muhona Yesu po husband or roveda in communion with the Holy Spirit menemenasha o mathayo aehe wanja kombe ponjo addiction and your spirit of lust. Yar hime kongre ponjo fantasy lust o lust imwenjima juri fer pielda no vinna vingi peke warara padamen. It's like you are daydreaming, you are fantasizing yourself na vingi peke o vinna mosho you will not even achieve that. Wa munu Michelle McLean mo TV modifet pilasha Michelle McLean omusuko we mwarara pame men mosho ina mikana viga khepirams onambio o vina vimo no be that is classified as spirit that is under the sexual impurity demon. Inambio inambi konjithi wa ithat na kusha by all means so he can capture your mind or viwe ma vedi mo mimbonde meno haro na kuripura na muhona Yesu bo ukamo mo TV po mo ngode po o mundu wathera ukambe wathera ovi hauto ka nimbene wa shidavi wathera oruka ku wathera sikwa many navi. It's all part of lust. Yeah, shara kusha masturbation adusha ona jushita in your presence promo sina kuriskomala po kobana chakala nyako kurifengera inambia thanangushi inando odombe po de mendehita mo mundu no promo ade ku nguditha mondone armenasha ove o simula pondondo shokutika. It's like you are multiplying demons memenasha inachimonguri nambio spiritual mo spiritual rema. It's multiplying demons menasha the more you masturbate and kusidavi anje that na puma whether or on dova kombane or on demons kombana we anje they know kusha opulo kumuna and javeno spiritual husbands, spiritual wives anje. It's because you need to masturbate or you need to come to the point of organism me pumo tika kusha men that and multiply whatever is busy with you, and those are it is done irrespective kusha you are married or you are not married. Married couples do have spiritual husbands and spiritual wives, so it's kaina kwa shiki, but I mean it is done with the partner which is not yours. Sima kupatha na no watika no gatika kuno murume ndipo kuno mukaendu wekusha onanyo wakatuka na kusha the devil knows what he's doing. Men inabio tunadathi navi pupu men swapenuka shomukaendu wanyinge ndamo fulana. You're in for a surprise, mama.
ombepo yaro ondeu jiri mokati koshigwana shetu, ombepo youtunduka vene. Idino kehiyenjo sexual impurity. Ombepo youtunduka vena, ombepo yokuja murumentu no murumentu vautekathana. Pove kontrokathana kongotu yumbuko. Nanjo ombepo imwe ohadherwa kumuhona menesha muhona wanguro vandu vevari, wanguro atama wanguro eva. Kana wanguro atama vevari, po kana wanguro eva vevari. Atama na eva ave hiti mompete, aveta Cain apela na Sete. O vandu mbaetva mo vandu vevari. Ove shoshitunduka vena, ove shwa hiti kuno murumendu mukwenu mompete. Mweto mwashe. Po ove shomukaendu gurara puno wakaendu wakwenu. Ove shwara puno mukaendu mukwenu mweto mwashe. Muhona wanguro mukaendu no murumendu kusha very blessing akuye, very vandu mabe producer of anashe of offspring, ni mairo blessing ako kingdom ya muhona. Ove sha amwivari sho murumendu no varumendu vevari. Mwahitasana modo nosala. Hapo mamunguro shikwai. Nu oinambie ombepo njiri nana mo warumendu behite mokereka katolike. Ombepo njiri mo warumendu nana behite mokereka tukwize. Ombepo njiri nana mo wandu bengurizo miti. Ombepo njiri nana mo wandu mbambikira beunguro inambio ngusha ami amuhonge pata mundambwi bikondrokwa. Men shwagamba mo pa kukumbira wanu. Hapo mo kumbire une. Men ove no nanda shwe on your right mind. O show less on paper. Hapo mo paper waro kumuna warmeni wari bakupasa nene. Waro kumuna wakani wari bakupasa nene very pi mo paper. Kamunji urikire de bando marisha no. Kusha ovina shivambi ovina videu bi aruro oshiwana shido mbunda. Meme nasha ete feria njera kungutio yithatana. Otjiherero ovandu veme bam blesswa imuhona. Mo bless imuhona pata mungurizo vina viferkieta. Ois nevisarikane vakwetu shimoshuasha unombepo youtunduka vena numako muri tamna sho muhonge riaruka rihameno ngariro. Teri shombepo njabuke pove kaiya hama kumba. Popa hamuhonge munene kukumbire uja muhonge binombepo yo sisi notati. Idi mwami jikumbira muhon. Here o adultery. Adultery ombepo njika mo wan bakupa. Ya ove shomugani kwa kupa unoka site la nejoga chika po ime sana sigene. Unokanduke men murumendi shaka ngura ngui hitisa mundiomo. Ya omunugo eko kusevesa haruka. Murundi shmeya mapeta shakutuka papi nangore uno sevesa njakurama. Murundi shmagusha kwirema ambagura mparika no jipla. Anjo mbepo ndi ya hita kusha menyo no rukuporwe. Mei hana vinavi mei hana muhoko muno wana shoko muno murundi we pada o anjero mbepo ndi okusha ihite mwakati kove no murundi we. Meno opulo kumuna nanda wandisho kuda haka shipashike mukatika umura onyoka. Onyoka njalupi. Ombepo nda ndo hako hokenda. Meminasha ove unombepo nyo adultery yokuvaka wakupa muhonge kashikashike wakupa pada unowathuka. Men ungurushikwa. Kuda mbowe kukunama po pilbula ya muhona mo preiteke. Komanda alta o holy mo preiteke usha men mo preiteke mbora muhona pat deep down of your mutima wa dodera uri. Usha odon people they are spirits that comes into us and we don't take account of this spirit. Meminasha tunandathi odon bepo nda hita just po prume oshina simo karunga kunombadu so murumendu muherero promoje baina otate ave shitina otate varino vakani venga pio shikwa shorive para shona onanje odon bepo adehe
ndaonja modonde corona nde manganji madhe kuita pof ovesho muhonge omotho komunasha ombepo ndi jimenyi paha kuhita mwamenji kanjiriyo kambepo ya muhona nume paha kusha mehiti mwa fastinga bikumbe muhona menji yame adikane barumene bahonge ombepo yaro ombepo njo fornication ndambu nabatune koru kusha hinaku hameitimo ombepo yaro on the unjirimo katiko shivana sejo incest osina simo ombepo njihita porumwe oku oveshurara kuno mundu guri mo bloodline awe omundu guri mo bloodline nakusha mairi oporumwe omwashina ihevera sana omundu nomutena vera sana omundu nomurama vera sana minasha ove kunyoni ombalo njiri pokusha men okupo muramwe poshike men hapo etfahama tulipura okusha ovanashi mbadha mo mundu nomutena mbadha ihe ina imwe mapea ovanashi vaverara sana men ongwa ingo mundu nomutena shivena kurasana tirisha vanashi vetu mavene kurasana kuyo inambia vihembi ovina matuhepo kutukushidwa akaunda atushiwa kusha odombepo odo hako hokeda satana nda hidisi wa mwete mota tembo akuru bave na ndasi buru mave tidiri na monganda mave shitivi pada inambia odombepo odo hako hoke okonoze kama mora puno muramwe omwashi wa omopo wa hongade anda vivari mbo vakotfa iwaneni vyame bloodline. It's just close by. But on the baby have hit a verathan, and that's a case. Mudis Mohashua. No have a hero ocean the memorizia. Nay mea kutokusia, meant to ungure, or Kodama hina komurunk. Biahe beer, ya capit family. But a Kodakuni, Kina komurungu, Katuto could take her in the ship and be making it be. Let's take these things very seriously. Meminasa or the Beponda Kalombepo or the Mbupu. Tunendasi vina vi common vina vi normal but in the real sense inambia vina vi hadendo vina vi ondova men aminana mi se anyi banja munyo wanje kumuhona mi sime uto kuita vina vi himbin amsha men what was I doing men ovina vi hadendo mi men tungure vina biasa na vi men and yet we are just happy yeah ombepo yaro ona halotri ombepo njikara mo vakaendu shinene po varumendu no ombepo yo prostitution ombepo yo kurirandisa you go into a sexual intercourse in return for payment ombepo yo kurirandisa men vandu verirandisa veshueshadikane simamutaka video nga murima uve meminasha njirasha warapu no varumendu buhevei kusha whatever background or whatever they did in their past or what they are currently doing or you have got no account, you've got no clue but urarapu no vandumba ombepo yo halotry ombepo njombepo mbi njahita mokatiko shiwana wanashe vahero muveri mberi irandisa varumendu muveri mberi irandisa oinabi hadendo akwetu we need to repent ojina memuraire we need to repent peno ombepo yo tushero ombepo no njihita mo mundu go ariyo engenete omurumde uhengbe yakuye oya yakumushera it's a hospital danjiri anga puna ove kuna yandiliva mokamo mulina biasana ngo aruhe weya washere wa menbulo muna unashi utidibu hama ushere wa nolombura no mize ka nimba unashi washere wa nina biasana ngi anje wa numbobe no lompepo o the hako hoki and especially it's not only in kids mo simna ungo mushido wasitandisi ombepo ihita muiye mundisha iti muiye kusha mundigo waka no grouping yarwe pondonde yarwe promo nji mei mushide kusha kane kuno vandu beri po mpurade ombepo nji ikupata of a kind ombepo nji ikutfa mo rejection na yokusha ovenanda shoto kya makatiko vandu be kunyengwa yanje unonje mbepo njo yo rejection na unombepo yo poverty unombepo ade henda za kushera
odambepo ade henda ade kushidi kusha ohakara nanda mino mukaendu manga uno mavere mukaenda na manga ulipo ndondo yokusha men moyena kukonyisa mukaendu nanda shoto kumuna mukaendu utira uri kutupuka uri but ame shoto kumuna omundu bro muguri kihezo mbula na ikwaye mundu goye kuna nukire auto kukushatera auto kushitavi it's because unainjo mbeponchi kuja inabia oveno inabisha pot finginu katuto kulipaha. Through prayers, God brings revelations. Obviously, hena kukumba muhona kene kieta o mavanduriro kushamen ove mwini uyene okushosha hapo mo life anje mukaende wikwa. Kumba nyingira muhona usha kongora meku patrol nyingira mekupi. And again it's in the Bible, but yet up to now certain people they don't have a personal relationship with God. Ongwaye meme nasha muhona tutira kusha men borume shwa hingire motire cha muhona ma borume mekupura sha ibaro dive washita sina siriyo kusha muhona usha whatever you have done confess and repent, I will forgive you. Ovo shuhena kuyapo ntono ya kusha muhona jithira imba mbadunda kuimbi na imbi muhona ekenesina kufatera nuko ovina abihi mungura montorera ona ndathi muhona kena uvimuna ivarihe no vekuno kuno heavala boga shitanye muhona wa munu kuja mokashito shikwa po ushua kuja within this period of time mungura imbi. God knows our thoughts. Umeripura etu muhona ushua kuja muripuro shikwa. Nana pulo kumuna sometimes meditate and pray in the spirit. Anje that na kino kumuna pi mungura mokoto mo meditate na kukumba anje that na kino kuvimuna. Misa adikane, let's make time for God. Let's make it she pen odo soap inovi kwaye ndakura mande utapo hinganda no mapet. Anje odo nyungu da demithio kostofano. Anvaka hama poso pinjo iri no hinke. Ongwa shuhaka ni indoor vede kuna muhona. Or sidenjo that time available at least 1 to 2 hours a day. Akuja eating da meke dipatya metoranje. Vanashe nikare kukurivina amehingire kuna muhona wanje. And you start that personal relationship with God. Inabika tungura. Oputu kukana lompepo do hako hoka mugati kominyo vyetu. Anja ombepo nda madhe to distractor. And obviously heno kukumba ombeponda they will be with you wherever you go, whether you like it or not. Ombepo ya njirimo ombepo yo exposure por medio kusha por murume dwara punove akambro ka video ikuperende po murume ndwa wara punove ke kusenekare mo bantu po mudan wara pomuso wara kuna ay mundu kene bi nauri mundu ke kenji morosera usi mana sipeni na isemba pata kapena shinda omona moya mburo mu kwenda nyena ngoro ombepo njiri move njimejite jo expose mundu ke nu o waka muno mundu pata wako toka mu expose mundu ko uye kuja mundu ngi pai musuko ngi kene mundu shinne posikar shori mongura igwa murumendo omukaendu ngwa idisa mo matu authority o CTV o hukuro lombanda kundinde wakare mukaendu mosenekare motupanda kuja mukaendu shorive ovesho mukaendu wase kama ide puno murumendo ya muruke nimbi na bieshite vaida ko kunji moroso theater danjo kushita you are in for a surprise odom bepo they remove and inashiva tunanda the in the pupu novandu shina shiva mbe no bepo lo gossip be kamo tiambo very mo molongo the day in day out biri mo live na pombi hameto nongo the ai mugandori we munu ba mo Facebook yakashikwa shike hapo mugando we munu wa CTV inambia odom bepo they remove pero mona zimurisha tizako bantu ari pomosha shike no odom bepo do hako hoke de wake hiyo vina bihempi siwana sari paha deri jove nguto no dongo de kwa kwenu uhamo yambro bandu uhamo CTV uhita puno wasuko mombete uyambro wasuko mo publica ripaha murumentu tanro munyowe ko muhona miko bater
ombepo last o free teaching ombepo iyo ferala njika mo vakaindu ombepo nji shaira mukaindu kusha meye pondondo yokutike meni ngo mambo meto kungulisa mene menasha amishime explanation na metho explanation navya ngo mu pratne we ma dhuve kakusha mengire mu ndondo hadendo poshike bada meya kusha meni mundu we ma pratne ma dhuve kusha mengire ushikwa ombepo nji ishara wakaindu po umukaindu na shaiti mombeti purume kafulo shina kafula ndakusha men waiti puno mundu mombeti mundu nana purume kunda ngo mukwakiri kombanda ye na wata mo mira po wa CTV kineshi na mafula menasha unombepo nje hita muyenji ombepo ai block of inepo vie nana shime ya pondondo yokusha men mazo kuririli po kutika shomukaindu aharo kungura mbine sana kujo nanje ombepo no njiri mo mundu purume mukaindu mushe pami barora wala ndingapi pada men hiya pondondo nje hi city rishiwa kusho nombepo mbi ombepo nyimuhepa kukumbira ko isa iteke ya mesha mutu akatu nabite kimba mundu mesha ndangi kumuhona kwenye po masanga ndangi kombepo njapuke kunjipo unongo ade ndambe konjo na kuzambia mesiwa nasi ya anje mpike tekimo udaporokwa